Halo guys, sekarang kita ada di titik kumpul, yaitu lokasinya di Sungguh Minasa untuk melanjutkan perjalanan ke Malino. Oke, tetap stay tune di sini. Oke. Tunggu kelanjutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari mahasiswa desain grafis 4B. Sekarang kami ada di Malino ya. Kami apa lagi? Baiklah, langsung saja kita jalan-jalan. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. I can't keep out, got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Oke, kita pergi ke tempat kedua. Lokasi Come on. kedua. Yo guys, saat ini kita sampai ada di lokasi air terjun ketemu jodoh. Lebih bagusnya kita mulai tugas kita, foto-foto. Oke, come on. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again.
Gimana nih Pul? Pengalaman sampai ke sini bagaimana? Sangat seru, itu terbayar sekali. Ada kesan-kesan selama di jalan? Ada motorku rusak mulai dari Patalasang sampai ke Malino. Saya dorong Kenapa bisa? gara-gara ABS. Kenapa habis dari karaoke? Dari karaoke ABS baru kita juga nak kena azabnya. Mantap. I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump. Oh, what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I will get up again. Stronger than I ever been. Halo guys, sekarang kita lagi berada di spot terakhir kita, yakni Bendungan Singgasana. Ini dari teman-teman yang ikut trip pada hari ini dari Desain Grafis 4B. Mungkin cukup sekian dari vlog kami. Jangan lupa subscribe di bawah sini.